Pizing ni June ni tuni simding Korean khatna alian kwa neo som le kwa pan som ni sagi thaman na nga zo na dingun na tai un Korean khatna alian kwa neo som ni li lel na to zo na atak takin chileng zo nai lo chi pen zo chi sangin wang lian zo hi chi in Professor Monica wa in again hi hinu mu khiat thu pen zo chi sangin a zo nai lo din muna ki helmi te thahatin lob zo chi lel na panin zo na ding khan to na ding han chem na le ta san na om thei zo chi ol takin zo na pen thakhatin ki thakiam ki thada wat thei chi hi wat wa thumu zia in Chris nong zui na pen tai ki dem na to anagen te pol thu hil na na ko khi Korean masalian kwa neo som ni li som ni sagi le Philippine alian tum aneo som ni som le lia thu mi te in Chris nong zui na a mai no den han cham ding le thaman nga zo na ding in tai ding polin na han thoni chitak takalung dam na thu gen na le Chris thei na pen kiching ta chi om thei lo thu pai pi hi matun ta chi om thei lo hi tung ta hangai chi om thei lo hi ayang pamo lo hi ahangin Chris to kinai sem chi athu pi hi zo hi ni khat ni changin gol zo na hongmol so pi ding Chris inung zui na a ama ma in tha honggonin hong to son ding hi matul lo na a bang khan to na nanga khangi yam to bang matul lo na in Chris tung nakingak ding hongkoi chi thapia hiam pasiano kamatul lo ding pataw akul lo manin kalungdam hi hidin mun ma nang to kakinai zong na hongi sakin amen.